Ekipa igranog filma Linija, inspirisanog životom i ratnim dnevnikom niškog hirurga dr. Miodraga Lazića, od 5. do 8. marta boravi u Nišu, gde snima deo scena za ovaj veliki filmski projekat. Film govori o lekaru koji je početkom ratnih 90-ih napustio komfort civilnog života i kao dobrovoljac otišao u ratnu bolnicu kako bi spasavao ranjene. Tokom gotovo 4 godine u ratnim uslovima obavio je više od 3.500 operacija i pomogao svima koji su mu se obratili za pomoć, bez obzira na veru i narodnost. Ciljna grupa su ljudi, da kažem ljudi sa svim svojim kvalitetom čoveka, da budemo ljudi, jer ceo film je rađen u toj nekoj priči, promovišete najveće ljudske vrednosti, a to je empatija, samožrtvovanje, humanost, čovekoljublje. Odgovornost je zaista velika, zato što ispred sebe imamo jednog čoveka koji je otišao kao dobrovoljac, nije morao da bude uopšte na takvom nekom mestu, otišao je tamo, gledajući na televiziji da tamo fali nekakav hirurg, sa namerom da ostane par meseci, ostao je 4 godine, dobrovoljno spašavajući ljudske živote. I nije spašavao samo te Srbe, nego je spašavao sve one koji su došli tamo i obratili se za pomoć, i Hrvate, i Muslimane, i Jevreje, i ne znam ni ja, Ruse, ili kogod je došao, on je za njega bio pacijent, čovek kome je on pokušao da povrati život i da mu udahne život. Film Linija režira Dragan Elčić, a scenario je inspirisan motivima iz ratnog dnevnika dr. Lazića. Reč je o velikoj produkciji koja se snima na više od 30 lokacija u Srbiji i Republici Srpskoj, uz više od 80 glumaca i 1000 statista. Ovaj film radimo u koprodukciji, u stvari Telekom Srbija je producent zajedno sa Ramonda Production iz Beograda, Ants produkcijom i Film Plus Pictures. Imamo izvršne produkcije za Republiku Srpsku Prvi kadar i imamo Vojno-filmski centar Zastav film Ministarstva odbrane, tako da je zaista jedan veliki broj produkcija uključenih u ovo. Film se radi uz podršku Filmskog centra i označen je kao projekat sa temom od nacionalne važnosti. I radi se uz podršku najviših državnih institucija Republike Srbije i Republike Srpske. Jedan od važnih segmenata snimanja odvija se upravo u Nišu, gradu iz kojeg potiče dr. Miodrag Lazić. Ovde se snimaju scene koje prikazuju njegov život nakon ratnih godina, ali i trenutke koji objašnjavaju kako je nastao njegov čuveni ratni dnevnik. Jedna je ovde danas, upravo pričamo priču o tom njegovom, ovo je deo, ajde da kažem, posle rata, povratak, posle tog rata 1996. godine, kada on u stanu piše taj ratni dnevnik. Osim ove scene, filmska ekipa u Nišu snima i na drugim lokacijama koje su povezane sa životom i sećanjem na doktora Lazića. Grad Niš nam je pomogao i finansijski i logistički da snimimo ovo i želimo da se odužimo i Nišlijama, ne samo zbog filma, nego želimo i zbog doktora Lazića, jer on je Nišlija i svakako nam je ovaj grad najbitniji da uz Sarajevo da se ispriča neka priča i da bude vidljiv, tako da ćemo imati scene na trgu Sarajevo, ovde u Nišu. Imaćemo bolnicu koja je neizostavna, to je kraj njegovog života, nažalost. To ćemo raditi u nedelju, tu ćemo snimiti te scene njegovog odlaska faktički. I imamo scenu juče smo snimali scenu na groblju, pored njegovog spomenika gde je, da kažem, i predstavljena i pojavila se njegova ćerka Nina. Lik doktora Miodraga Lazića u filmu tumači glumac Aleksandar Lazić, koji kaže da je pred njim bio jedan od najzahtevnijih glumačkih zadataka.
Prva stvar je da se retko pravi ovakva vrsta priče u okviru filma koji je skoro pa dokumentaristički. To smo pričali nešto skoro i na VMA, davao sam neke izjave, jako je teško i nismo imali situaciju ni priliku u jugoistočnoj Evropi da imamo film koji ima toliko nekoga blizu, koga možete nađete na YouTube-u, da pogledate njegov život, poznajete ljude koje on poznavao. Ta vrsta te bliskosti koja je jedna opšta, svakoga poznaje, je jako teška kad vi treba da je donesete sa druge strane, da svi poveruju da je baš to i da je to taj čovek. U pripremi za ulogu glumac je razgovarao sa ljudima koje je dr. Lazić operisao i kojima je spasio život. Ja sam imao tokom procesa priliku da se ne upoznajem mnogih ljudi kojima je spasio život, koji je operisao. Shvatite da postoje neki ljudi i neki događaji koji prevazilaze beletristiku, velike romane, veliku književnost, jer su prosto tako živeli. Za glumca koji tumači njegov lik kaže, to je i lični i profesionalni izazov. Samo kad pomislim na tog čoveka, meni je to toliko tragično i teško i to su sad druge stvari koje su privatne. Svaki dan treba početi iz početka, shvatajući da vi samo nešto radite, pokušavate da ga odigrate, a on je to živeo svaki dan. Vrlo je kompleksno, jako emotivno, jako teško, ali to je onaj deo procesa koji niko ne vidi. To sam ja ujutro i sam, a onda dan kad krene, onda je to nešto sasvim drugo, ali jako je teško. Pored emotivnog pristupa ulozi, jedan od velikih zadataka za glumačku i produkcijnu ekipu bio je i verno prikazati vreme u kojem se radnja filma odvija. Vi mislite da možete, ali vama ako sve treba baš iz tog vremena, morate da se setite, da se vratite na duh vremena, na način na koji su ljudi komunicirali, jer ne komuniciraju isto. Ne doživljavaju stvarnost isto. Razlika između 1995 i 2026. je ogromna, kako god mi koji smo tada živeli, mislimo kao eto to je bilo juče. Sad preneti taj duh vremena, mislim da je to bio jedan od većih zadataka cele ekipe. Autori filma ističu da linija ne govori samo o ratu, već o ljudima i o istorijskim događajima koji su oblikovali sudbine čitavih naroda. Na jedan vrlo specifičan način priča istinitu priču i o srpskom narodu kroz doktora Lazića i njegov podvig. Ima tu mnogo elemenata koji su možda za sve nas na jedan način i otrežnjujući i da shvatimo gde smo bili, ko smo bili, kolika je snaga tog ponosnog naroda, taj jedan biblijski odlazak iz Sarajeva. To se ne dešava, mi smo imali to u Velikom ratu, eto, da ode vojska u Albaniju, da se vrati, da kompletnu državu preselite. Ovde jedan narod pravi neki podvig i mi preko njega vidimo šta se tu dogodilo. I mislim da će i to, ta vrsta te naše nekih sudbonosnih odluka kao naroda koje nas i čine ovakvim kakvi jesmo, će publiku vrlo uputiti da malo rekonstruiše stvari, da još bolje razmisli o tome koliko treba da budemo ponosni, od kojih smo, zašto smo, ko su nam preci i kakve su te odluke bile koje su istorijski gledano bile uvek na ispravnoj strani. Film donosi i velike ratne scene snimane uz podršku vojske i policije, ali autori naglašavaju da u središtu priče nije rat, već humanost. Snimali smo scene, toliko ubedljive ratne scene gde nam je vojska dala tenkove, minobacače, avione, pucali smo sa bojevom municijom, imali smo profesionalne instruktore specijalnih jedinica policije za gradske borbe koje smo snimili. Priča o doktoru Miodragu Laziću govori o lekaru koji je, umesto da se skloni od rata, odlučio da ode tamo gde je najteže, da spašava živote. Od osnita civilizacije ljudi beže u pećine, gledaju da se sklone. A ovaj čovjek je odlazio ka vatri, ka nekim događajima, da spašava ljude, da ne gleda ko je ko, da bi mogao da spasi nekoga. To je podvig jako, jako redak. Film Linija pokušava upravo to, da kroz filmsku priču sačuva sećanje na jednog lekara i njegovu humanost u najtežim okolnostima, ali i da pokaže da u vremenima sukoba najveću snagu ipak imaju ljudi.